Kako pronaći posao kao virtualni asistent na internetu? Prva stvar je, morate da razvijete svoje... Mislim, ja sve vrijeme pričam morate. Vi ništa ne morate ako nećete. Ja samo kažem ono što je okej, a koristim izraza morate. Znači, ukoliko želite pronađete posao kao virtualni asistent, jednostavno veštine koje imate trebalo bi da su vam na visokom nivou. Ukoliko nisu veštine poput upravljanja mailom, vođenje kalendara, administracija, unos podataka, istraživanje i ostale stvari. Razvijanje veština kao što su organizacija, upravljanje vremenom, komunikacija, poznavanje alata kao što je Trello, na primjer, Slack, Google Workplace i Asana, to su neke stvari koje će vam pomoći da se izdvojite od drugih. Kada imate usavršene ove veštine, onda kreirate svoj portfolio. Iako možda nemaš formalni portfolio, možeš prikazati primjera zadataka koje si radio neformalno i kako si doprineo produktivnosti i organizaciji poslovanja. Jednostavno, kratko i jasno. Normalno registruješ se na sve, Freelancer, Upwork, Fiverr, People per Hour i tamo postavljaš svoje gigove, odnosno svoje poslove. Svima sam objašnjavao kako se nalazi posao preko Fiverra. Ukoliko niste odgledali, vratite se, odgledajte video. Prijavite se na specijalizovane virtual assistant platforme. Koje su to platforme? Belaj, znači bukvalno se tako piše Belaj, Y, Time ETC, Time ETC, Boldly, B-O-L-D-L-Y, Zirtual, kao virtual samo Zirtual, i Fancy Hands. Fancy Hands, znači F-E-N-C-Y, H-A-N-D-S. Pretraži oglase i prijavi se. Postoje sajtovi koji traže virtualne asistente. Koji su to sajtovi? Remote.co, We Work Remotely, Virtual Vacation i FlexJobs. Virtual Vacation je Virtual Vocation. I prati oglase na Indeed i na LinkedIn Jobs, to redovno tamo izbacuju oglase za virtualne asistente. Nauči specifične alate i specifične softvere. Koji su to alati, koji softveri, ali oni se ne traže stalno, to je samo ponekad, ali opet super da znate. Hootsuite, to verovatno znate, to je za upravljanje društvenim mrežama. Canva vam je za dizajn, ako hoćete nešto brzo da dizajnirate, odnosno da klijentu nešto brzo dizajnirate. QuickBooks je za računovodstvo i Zoom je za videokomunikaciju. Prilagodi svoj CV i propratno pismo. Propratno pismo, kako se to zove biše? Propratno pismo. Motivaciono pismo. To se danas zove motivaciono pismo. Znači, prilikom prijave za posao jednostavno svoj CV napravi tako da, kako bi se to moglo da kažem, tako da istakneš svoje veštine. Naprimjer, ako si u administraciji dobar, onda nek ti administracija bude specijalka. Znači, ne znam da li ste gledali neki prethodni video, ali znate kako u karateu ima tipa 5 udaraca, jedan od tih je tvoja specijalka. Tako isto i ovde, računovodstvo, na primjer, bi bila tvoja specijalka u oblasti virtualnog asistenta. U motivacionom pismu bi svima rekao da se fokusiraju samo na dve stvari, a to je da će da uštede klijentu vreme i da će mu povećati produktivnost. Samo te dve stvari. Ništa drugo. Ljudi, nudite besplatne ili jako povoljne usluge za početak. Znači, ponudite nekome da radite za njega nedelju dana besplatno. Samo da mu pokažete koliko će on vremena uštediti. Kada on vidi koliko vremena će uštediti na vama, onda će vas zaposliti za duži period. Ukoliko ste dobri, naravno. Gde ćete se povezati sa drugim virtualnim asistentima? Postoje zajednice ove grupe i na Facebooku i na Redditu, a ima ih dosta i na Slacku. S-L-A-C-K, pogledajte. Nudite dodatne usluge. Znači, ukoliko imate kameru, ukoliko imate neki dobar mikrofon, ukoliko imate ne znam šta, jednostavno to možete da ponudite uz virtualnog asistenta. Hvala puno svima i vidimo u sledećem videu. Ćao!